Ngiyayikhetha inkosi enkulu enhle yasebuhleni bamaNazaretha. Siyabonga abantwana benkosi uMshumayeli uNxumalo wasethatha uthando osihole ngomthandazo wesabatha. Inkosi imbusise. Amen. Sisenkonzweni yesabatha abantwana benkosi esalenzelwa umenzi wezulu nomhlaba. Ngiyabingelela kumaNazaretha ingcwele abavangeli benkosi abakhona phakathi kwethu, abashumayeli, abakhokheli bakaNkulunkulu nebandla lonke. Amen. Sisendabeni enkulu bantwana benkosi yesikhumbuzo senkosi uLangaphuma Sikothe. Phambi kwami ngibona intombi ezahamba nalenkosi. Emva kwami khona obaba bahamba nalenkosi. Silapha ke bantwana benkosi ukuzokhumbula inguqunguqu umhlaba uyaphenduka. Silapha abantwana benkosi sizokhumbula inkosi yamaNazaretha eyahamba lokhu kuhamba ihola leli bandla iminyaka engaphezulu kwama-40 yakha lobu buNazaretha kabonga uNkulunkulu. Siyalibongela abantwana benkosi izwe lakithi kwahlabisa ukuthi uma kumenyezwa ukuthi ake sihlangane ke sizokubula ndawonye bese kwenzeka lokho. Umuntu olapha endlini unenhlahla kabonga uShembe. Ngoba abantwana benkosi abantu esibekwe phambi kwabo babuka thina ukuba uma sithi abaye kuShembe sisho ngayiphi indlela. Uma sisho indlela yendluzula bazohamba nathi kodwa bebebubula ukuthi awu kodwa ke asikwazi okunje. Ngicelela wonke umuntu olapha endlini namhlanje kuNkulunkulu athandaze umthandazo onamagama amabili. Athi ezweni lakithi Shembe sibone. Ezweni lakithi inkosi nathi singabakha kabonga uNkulunkulu. Ingoma ikhulu elinama-49 149. Ngicele amazwi abe mabili ezulwini. uNkulunkulu nami azongipha wona ezweni lakithi uShembe akwazi ukusibona lapha ekhona. Amen. Umshumayeli uButhelezi wasithanda nani uyongibambela isibhalo. Incwadi yakaHebheru 10 ivesi 22 no24. KuwamaHebheru 10 abambe u26. KuwamaHebheru uyogcina ngo13 u17 no18. Uyasa wasitshela walana kwabo uyasa walana kwabo ikanti uhle kangaka uNazaretha ngithandana unithandana nawe bambeni
Jehova. Siphakathi komuzi wasekuthanda ukukhanya kabonga uNkulunkulu. Ngelinye ilanga bangcwele ngoba uma uyiNazaretha kufanele ube yiNazaretha eliwuwe. Ungabi yiNazaretha elizofuna ukufana nomunye umuntu. Ngoba wafuna ukuyifanisa nomunye umuntu bayiphoseka emgodini nawe uyalapha. Sekusuka enye indoda ngelinye ilanga ihamba nonkosikazi wayo. Uma behla lapha eSpa le ndoda iyajika ngapha izovula isitapha phuma umakoti umedemu aqalaze ukuthi isiphi isitolo azongena kuso lapha kwaThabisa. Iphume le nkosikazi ichwayitheke kuma parking isibuyisela isitapha le ndoda imlandele ngemuva bangena esitolo. Mabephume esitolo bebuyela isho ngejwane le ndoda ifika isibambe kahle isitapha ngesizotha ithi ngena mama. Ingene le nkosikazi izihlikihleke emotweni yomyeni wayo. Kanti kukhona umama obukayo engenziwa lento kwakhe. Wathi bese fika ekhaya wathi hawu baba uthande ngilibone izitolo lapha naloyamangalisa yini kwenze njani ngibona ubaba kwaSibanibani evula isivalo evulela umkakhe waphinde wasivala. Indoda enesibindi ithi hayi mngama ke sihambe siyombuza ukuthi wenza ngani. Wasemhola ngesandla baphikelela ngisho ukuthi uma ufuna ukuba uwe yiba uwe. Base bekhuleka ihamba nomoya le ndoda bakhuleka base behlala phansi komthi yayisiphuma le ndoda base bebuza babutha ndolungaka uluthathaphi uthi ayingaliphiwe ezulwini. Oh lokho kokuvula isitapha umkakho mephuma umvalele uthi hayi lesi sitapha ngisivuli ngoba nginothando siyawa. Kokheli ka wo ingwele wo ingwele ngi kokheli uzobona uthando kimi ngigqoke kahle lapha esontweni ngiyinto zonke kanti ngibeyond repairs. Kanti ngizoncenga uthando uNkulunkulu njengoba ngigqoka kanjena gqoka kahle ngoba kukuvuma ukuthi ugqoka kahle ungaze ungene ezikweletini ngenxa yokuthi ubona omunye umuntu egqoke kahle. Lento dithi hayi lesi sicapha ngiyasibamba sifaswe ngocingo ngenzela ukuthi singawi. Uthi uyezwa uthi hayi kulungile ushuda siyoqaqa lesiya nesethu sifaswe ngocingo. Ngiyambongela umuntu lapha endlini namhlanje. Ngoba lo nyaka uzothi uphela uzobe ungafuni ukufana nomunye umuntu. Lo nyaka esiuqalayo ka2025 uzobe ufuna ukuba uwe. Futhi kulokhu kuNazaretha ungabokholwa ngoba ubona omunye umuntu ekholwa bese ulandela yena. Kholwa ngoba uthanda ushembe. Awufundi incwadi yami. 10, 22 no24. Asisondele ngenhliziyo eqinisileyo. uNkulunkulu unyazi lwezulu sondela ngenhliziyo eqinisileyo ukuthi lo uThixo. Ngokwethemba okupheleleyo. Futhi ube nethemba lokuthi uma uphambi konyazi ngelinye ilanga ngomhla ukuphela uyobe nawe. Sinezinhliziyo esifafaziwe. Ube nenhliziyo kahle ungabe usondela phambi kaShembe ukuze uShembe akubone. Ube nenhliziyo kahle ezokwenza ukuthi ngisho izinto oyifisayo ekhaya lakho izinto oyifisela abantu bakho zenzeke ngoba inhliziyo yakho ifafasiwe. Ungabi khona uvalo ngokubi. Ungesabi umuhlelwa izinto ezimbi ngoba nakuthi uNazaretha asikholelwa khona ungehlelwa izinto ezimbi. Kodwa sikholelwa ukubona uShembe ngomhla wokuphela. Yebo. Sinemizimba ehlanzwe ngamanzi amahle. Uma sihlambulukele kahle isabathi solo. Ningabheki phansi. Uma sihlambulukele kahle isabathi solo namhlanje uzozwa ngisho inkonzo.
ngoba uhlanga ngamanzi amahle ungageze ngamanzi asegeze omunye umuntu awugeze ngawakho uma ubona ukuthi unenkinga uthatha ithawula uthatha iqelema nesagila uhambe emfuleni ohambayo futhi lokugeza khona ya asibambisise ithemba lokukholwa kwethu ake sibambisise abantu babahlabisa ukuthi njengoba sikholwa simthanda uShembe uNyazi ngelinye ilanga nathi siyobona umbuso wesizulu yeah ngokuba uqinisile yena osithembisayo uShembe bantwana benkosi uthanda bonke abantu uwathanda ngendlela ukuthi kodwa kune condition noma kunombandela othi uShembe uyabathanda yebo abantu kodwa uthanda kakhulu abantu abathanda abanye abantu uma ukuleli sonto kunomuntu okuthiwa umthandi kodwa wethemba uShembe uthemba into engekho ngoba uShembe uthanda abathanda abanye abantu uma wena ungamthandi omunye umuntu umbone etholehlele izinto ezimbi khiphi kuya asiqondane ukuze sivuselelane namhlanje ke sizoqondana umuntu olapha endlini siqondene naye ngqo ukuthi lapha kuleli izwe lakwahlabisa ake siyeke sonke lezi ezinye izinto ake sikhonze uShembe ya sivuselelane ukuthanda nokwenza okulungileyo ake sivuselelane bangcwele ukuthanda izinto ezilungileyo kuleli izwe singayeki ukuhlangana njengabanye yabona ngoba sihlangana namhlanje asophinda siye ukuhlangana kepha siyalana bekisithupha wamncane amen ayi wamncane amen wondo amen awuphinde lapho ukuthi ake sihlangane njengabanye abantu mhlawumbe beswa singayeki ukuhlangana njengabanye amazwe omhlaba akhonza uShembe ayahlangana abantwana benkosi kuhlalahlale babuthana abantu kanje bezovuselelana ngethemba likaShembe bazovuselelana ngokwenza izinto ezinhle benzela uShembe abamthandayo ngithi ke mina ngiguqe lapha namhlanje usho ukuthi masihlangana namhlanje ngoba ithi incwadi yeBhayibheli asingayeki ukuhlangana njengabanye eMatuba abahlangene eShushuwe bahlangene kwaNongoma bahlangene eMpangeni bahlangene uma singayeka thina ukuhlangana njengabanye abantu ukholo lethu luzokwehla ya kepha asiyalane kakhulu lokhu ibona usuku lusondela beka isithupha yeka mshumali yeka kamsabeka nesithupha uyabona nje abasihlangene la okungenzeka ukuthi ezakhe insuku sekusela ama-hour kodwa manje ngokuthi uhlangene namaNazaretha uzohamba kahle kodwa uma ungasondeli phakathi kwamaNazaretha uzongcwatshwa abantu beqhumisa ibhamu ngoba thina sikwazi lapho esihlangana khona usuku ngekho siyazidinga Yesu kumbonga thina abizwa sasabela batho baba lapha emzini wasePhakameni wake wathi inkonzo isizongena inkonzo yasekuseni umnikazi wesonto inguqunguqu umhlaba yaphenduka ihuka likaMahilela ukhakhayile inkomo zakithi emkhayideni uManda Sidebeni njengensonyama usezophuma ulungisela ukuya bangcwele useze eminyango ungqongoza umuntu angqongozele umuntu athi ngena lo muntu angangeni aphinda ngqongoze athi ngena lo muntu angangeni bese nje sokukhahla kwesithathu athi ngena bese ngena lo muntu ethi swaqa athi awunguwe kanti sibanibani athi Nkosi bengesaba ukungena athi yini kwenze njani ngoba sengilungisela ukuya enkonzweni uthi baba lesi sidumbu sibonayo akusizo umnikazi wasulapha ethempelini mina ngiyile ngane oyifaka mhla umbhabhadisa uthi inkinga yami njengoba uzophuma Nkosi uze ethempelini bazabe behalalisa abantu bethi amen uyingcwele lo wangifaka kuzo bethule
uthi Nkosi yamaNazaretha bazobe besho amen omkhulu umuthi yalo usho nemisebenzi yakho emihlo isuke lentabazwe uzobelele. Uthi lo muntu owangifaka kuye Nkosi ngiyalamba ngoba umalini izulu akaye esontweni. Uthi noma ku-23 lo muntu alala emzini kayise noma ku-14 alala emzini kayise noma ku-25 uthi ngiyalamba akenze nishulala nathi lapha ahlala khona. Lala nathi namhlanje na alobo busuku ngithunuka wena uthi wagcina nini emzini ohlezi kuwo ukuzwa ukukhala kanjena. Ngoba njengoba silapha sizovuselelana bangcwele ukuthi ushembe ingubo kungabi ngezesabatha kuphela. Kodwa ingubo zethu ezokumiza noma semzini yobaba nobabamkhulu ukuze ashemba sibone ukuthi silapha. Uthi ke lo muntu owangifaka kuye ngishulala nathi ngishuvuka nathi noma kungamenyu lwesine emzini umuntu noma ngamenyu uvuka nathi akalubeki. Kanti mina lengane ngoba ngangena ngiyingane kuye ngikhula ngomthandazo. Ithi Nkosi yamaNazaretha ulangaphuma sikothe manje ubona ukuthi kwenziwe njani uthi ngikhiphe kuye. Uthi hayi uma ngokhipha uzokufa uthi ulungilafe vela akakwenzeli lutho. Umenzelani ushe? Ngoba ngikhuluma mina nawe olapha endlini ukuthi yini esiyenzela ushembe. Ushembe uzozahambe sisindise ingozini zobusuku yini esimenzele yona. Ugula umuntu endaweni ohlezi kuyo uthi haya kakhonzi nami ngeke ngimhambisele uvuka nathi ushembe akakushongo lokho. Uthi hayi phuma ngizozama ukumbuyisela ukuthi abuyelwe ithemba yaphuma inkosi bahalalisa abantu yathula le ndoda. Washiya umsebenzi omkhulu wahlatshelelwa yathi hayi ngoba kukhala nopiano angithule angizibona kanti angihlabelile. Ithi Nkosi yamaNazaretha imisiguqile ithi bangcwele kunomuntu lapha endlini olele njengoba kukhulunywa indaba ezinkulu kangaka njengoba kushisa kanjena nje ulele lo muntu uhlaselwa ngamadimoni. Kade ifikile ingilosi yakhe lapha endlini ifuna ngiyikhiphe uzokufa. Sumi la takajwane yayabanjwa njengalaphana isivuswa indlondlo umsa. Amen ya Amen ya Amen ya Silanga uguqa ingane uma iguqa lengane ithi Nkosi yamakhosi umama lokho ahamba emhlabeni akaze ngimbone nasebusuku ngiyintandane shembe. Akufanele kube nomuntu othanjelwa abazali bakhe azizwe intandane ekhona amaNazaretha. Akulo umuntu aqephuze lapha efaka ohlelweni athi hayi ekhulumela makhelwane phela ufuna ukubona izolo hayi
ngoba ehambile uma wenu zingane zami zikhona kodwa yogcina ngalo lelo langa ngekaphinda libeke kulomsi ahlangene nayo ingane yomuntu isiphume esandleni athi intanda nayiphatheki ngeke ngimlokothe ayeke ukuyala ingane ngoba nawe uzohamba emhlabeni sithi intanda nayiphatheki sishoko yakho iyaguqa lengane ithi baba umama lokho ahamba emhlabeni akaze ngimbone ngintandane nginesizungu athi ufuna ukubona umama wakhe athi baba athi Nkosi kubusise uzombona umama wakho umusi umbonile bese ubuyusa kimi ihamba ingane ekulaleni kwayo ingane imbona umama umama uphakathi namanye amakhosikazi baphakathi bakhala emgodini bese lengane ithatha imibheka ithola into kuyintambo ithathe ishalada abazishaladi iliphose mama bamba lapho mntanami ungilandile abambe lo mama bathe uma bephezulu sebese mphethe nomgodi bese bebambelele inyaweni abanye omama bese bakhahlela abakhathele wegabuke phezulu ishaladi babuyele phansi bonke emgodini papa minga phikelele Nkosini yamaNazaretha la ngaphuma sikothe baba ngimbonile umama ebusuku umbone phi ngimbone emgodini wawusiwenze njani ngimphosela intambo baba wayibamba intambo wase kwenzekela nto uthe uma ephezulu babambelela abanye omama wabakhahlela lasindwa ishaladi lagabuka labuyela naye phansi uthi ingakho ungamboni uma wakho inhliziyo yakhe ayikazi imthando omunye umuntu wokwenza isibusiso sakho kuleli sonto ubusise ngasa abanye abantu uNkulunkulu ekubusisile wobusisa abanye abantu ukuze sande isibusiso sakho baningi abasazoqashukela ishaladi nenhliziyo zabo okuthi ma ingane yakhe ithenga imoto uma esehleza lapha phambili evuvukele nangu umakhelwane ubheke esontweni athi mnte yehlisiwe indi mntana umuntu ethi sigcwele kunokhula box neyikhafini lapha ngemva ithi Nkosi uyambona ke uma wakho uthi inhliziyo injani noma usuthanda mntanami wena inhliziyo yakhe ikhomba kushembe yena imkhomba kusathana ngoba ngisho usufikile wena uzomsiza akakwazi ukusizakala ngoba akabafuni abanye abantu uthi umntanami uYesu uzongikhipha laba sebenamathela kimi benezono bayapi amen Inkosi la bantwana benkosi sengathi ushembe ngasikhumbula njengoba selishilizwe lamazwi lathi ngomhla ka5 umkhumbi nqanawe iyaphuma iyapheka umuntu kwentaba yomhlangano sengathi izono zethu ngesilandele sengathi namadimoni lawa hamba lapha emkhathini engesibone sonke bantwana benkosi labo ushembe azobamema basimele lapha kulolu hambo sengathi ushembe engawakhithiza amadimoni uma nithi nje siqwini bese salonke ngoba idimoni liyamphazamisa umuntu ngisho phambi kaShembe idimoni liyakonisa ngisho phambi kaShembe kuboshwa abagcotshwa bakho ngoba usuphazanyiswe idimoni kuyinkosi langa iyobhabhadisa amakhosazana emzini wasentanda ayangena lamakhosazane amakhosazana abe nenhlanhla phambi kwethu ayangena lamakhosazane abe kwisandla ihlale njengoba abantu bebambelele ekholweni bathola isandla senkosi yesibili lesonto bagida phambi kwayo bathola isibusiso sayo sengathi uShembe ngabakhumbula sengathi ngabakhumbula abakhokheli bethu njengoba behleli lapha uthi ngisho izinto ababhekene nayo emzini laba kuyo uShembe ayikhithize lezo zinto wase qhamuke yoditombende uhlolo yafika yangena yama phambi kwenkosi inkosi yabeka isandla yakavuma ukushona phansi lenkosazane wasabathu yagcinezela uShembe wangavuma ngoba nedimoni lizovela ukwenza ungavuma ukukhuzwa yangavuma intombazane iphuma ngapha kwesandla iphinde iphume ngapha kwesandla ithi inkosi baShumayeli thathani lo nimbuyisele ezweni lakubo uhambe nawo wonke amadimoni asezweni lakubo wesa nawo lapha sengathi uShembe ngasibona uma abantu bekhuzwa
kuthiwa kuhanjwa kanjani phambi kaNkulunkulu, singathola abantu sebehamba phambi komhlangano. Kunabantu bavangeli benkosi bashumayeli abahamba phambi komhlangano. Izitsha nenkosi yamaNazaretha zilandele bona. Sengathi kulelizwe ngeke bikho umuntu ozokwenza njalo. Sengathi kulelizwe ngeke bikho umuntu ozokhuzwa esehlele endaweni ongasiyona. Uma uphumula umhlangano ulalelwa abashumayeli kuleli bandla ukuthi badakuhlalwe kanjani. Njengoba abantu babona kuyibona abamayo uma ngabe sonto ibona abaphethe umthetho. Kufuneka uma bethe amakhosazana ahlala ngapha, amakhosazana ahlale ngapha. Omama bahlala ngapha, omama bahlale ngapha, obaba bahlale ngapha. Silalela umthetho kuleli sonto. Sengathi amadimoni ke engasilandele bantwana benkosi. Sengathi uHebheru 10 verse 26. Uyinkinga kumuntu ukuthi sesikhulumile emathempelini, kusazokhulunywa emathempelini. Nali isabatha elizawulisekhona. Abashumayeli abavangeli abakhokheli basazokhokhela ukuthi uma siya phambi kaNkulunkulu asiphathe kanjani. Kodwa khona inkinga yomuntu ohamba nedimoni lakhe elimenza afake ikepisi nezimbathatha. Limenza qhakaze idimoni afuna ukuyokhuza lapha kubukwe yena. Funda. Uma sona ngamabomu. Uma usuka lapha ezweni lakithi kwahlabisa uyobona ngamabomu lapho ohambeni. Sesilazi iqiniso. Wazi ukuthi lapha nakulalela umthetho wabashumayeli. Akusekho umnikelo ngezono. Sugaxele. Kepha kusihlalela ukulahla okusabekayo. Yeke babisini. Uma usuka lapha ezweni lakithi, uma usuka ethempelini lakini, uhambe uyokhuzwa lapha, usuwenza ongeyikho, uyazi ukuthi kuye nesono sakho nje, usigoqile wasenza ipresent ngesakho. Kodwa bazokhuluma abashumayeli, bazokhuluma abakhokheli, bazokhuluma abavangeli ukuthi asiye lapha sifike siyithobe, iyodi siyele phezu kwentaba omhlangano, uyolanda imithetho. Le mithetho esizobuya sizophila ngawo unyaka wonke, uShembe bese yasibusisa. Asiye la. Sengathi kuleli sonto bangcwele, angizuba mde kakhulu. Sengathi kuleli sonto ungane into yakho, lento ebizwa ngepin code. Ube nento yakho kwazi uyishaye wedwa uShemba kuzwe. Sengathi kuleli sonto ungane into oyithandayo, uyenze kahle uShemba kubone. Ngisho ingomeni kaShembe zu242 sengathi ungane yakhe ipin code othi mangabe uyibiza uShemba kwazi ukuzwa ukuthi nange sefikile. Malusi olithemba mina ngithembele ake malusi olithemba
moya wami. Uma nizwa kuthiwa ngithule bangcwele, uma ningashongo kanje anokubuyela emakhaya. Hebrew 13 ivesi elika 17 no 18. Kuleli sonto ufuna ube nepin code yakho. Yokuziceba kushembe. Yokuthi shembe yimi lona. Shembe yimi lona nezono zami. Shembe yini lona namadimoni akithi. Shembe ngibone. Kodwa uma ungenayo ipin code kaShembe awuyila siyakhona. Futhi noma ulele phansi usubheke phezulu uma singakwazi ukuthi wawuthini sofika sithule. Yebo. Lalelani abafundisi benu. Umuntu uzoyitshela ukuthi kuthiwa kulalelwe mina. Lapha sikhuluma ngomuntu ogcotshiweyo. Ukuthi abalalelwe abantu mabegcotshiwe. Abantu abagcotshiweyo kuleli bandla kusuka kumfundisi, kuya kumvangeli, kuya kumshumayeli, kuya kumkhokheli kabonga uNkulunkulu. Uma sike sahluleka ukulalela labo bantu bantwana benkosi, akho sibusiso sanamathela kithi. Uma sike sahluleka ukubahlonipha ngokubalalela lapha nokulalela imiyalelo abayishoyo, uShembe ngeke asibone. Yebo. Nibe phansi kwabo. Kungabibikho umuntu kulelizwe ozoba yena udlolo nje afuna ukweka umshumayeli uma kwenziwa izinto. Ngokuba belinda imphefumulo yenu. Ngoba kunencwadi efundwayo ethi akube kuwonke lomhlangano omkhulu kangaka ukuba siyambeka lona namhlanje abe uthuli othulini ngeke ifundwe omunye umuntu ngaphandle komshumayeli. Uma wena uzohluleka ethempelini ukwazi ukuthi kunomshumayeli, kunomkhokheli, kulelizwe kunabavangeli, kulelizwe kunabafundisi, ubani oyofunda lencwadi akufihle ngesizotha njengeNazaretha. Kubalekile ukuthi yibo abayothatha ngisho umnikelo wezibani uma uswenzele ibani bawuse phambi kaShembe. Umnikelo wakho ungantunti ngoba ungazi ukuthi ethempelini khona umshumayeli, ungazi ukuthi ethempelini khona umkhokheli, ungazi ukuthi kulelizwe kunabavangeli. Yebo. Ukuze benze lokho ngokujabula. Akekho umuntu ongaphuma emzini kayise noma egcotshiwe azongcwaba wena kade wedelela. Akekho umuntu ongaphuma emzini kayise ashiye izinto okufanele azokwenza wena azongcwaba wena kade unganikeli. Kunabantu abalapha endlini abangalokothi banikele. Ikhuluma inkosikazi umkhokheli egcotshiwe kuleli bandla ithi makhosikazi sinikele umnikelo othize bayazi bayibiza ngamagama khona uthungo khona inqolobane khona impheleko khona yonke into kodwa inkosikazi yaleli bandla akwazi unikele lo mnikelo. Bese ulindi ukuthi umkhokheli uzozezogoya uma usulele ngesiphundu ubheke phezulu kathi ungayilaleli iminikelo ayibizayo. Kunabantu abalapha endlini u23 abangenamabhuku a23 belapha endlini. Bese ulindele ukuthi abashumayeli bazophuma bazonifihla hlase uthi amabhuku engekho. Lapha emgidini wena uzobe uvolomise phakathi nendawo usine uzuququbale kodwa unikelile. Bese ulinde ukuthi abashumayeli kukhona into abazoyenza bakwenzele yona. Ningayi bashumayeli. Uma umuntu ungamaze ethempelini engeze ngafika ku23 la nenza khona u23 ningayi kulo muntu ngoba izono zakhe izonamathela kini. Kusho ukuthi anifundisile kahle. Abayimbe asinayo aphandle kwakho abayimbe aphandle kwakho mawesinga zifihla kuyo nawuthina abafana mawesinga zifihla kuyo thina
abafana bakho woza shema bengabi nalusizi akufanele umgcotshwa ethi ezokwenza umthandazo ngoba sekukhona umuntu ogulayo lapho hlezi khona kube uyena othwele usizi ukuthi ngiyayihudula nje lo muntu ngisho siyothandazela abantu akalubeki yena ya ngokuba kunganisizi lo ngeke kuze kunisize abantwana benkosi ukuzenza izingqongqo kukhona abaphathi kukhona abakhokheli kukhona abashumayeli nabavangeli kodwa nizenze nina abaziyo sikhulekeleni bese niyaphenduka nikhulekela abantu abagcotshiwe ngoba umuntu ogcotshiwe bazi ukuthi abantu umuntu ongenasono kuyiphutha lokho kodwa umuntu ogcotshiwe usuke kuumelusi wezimvu akusho ukuthi umelusi wezimvu akalenza iphutha sikhulekeleni ke nathi ukuze uNkulunkulu asikhumbule ngelinye ilanga ngoba nathi singabantu enyameni amen okufakwe kithi okuyingilosi yokubheka abantu akusho ukuthi ngeke sisasenze sona yeah ngokuba siyethemba sithi sinenhliziyo enhle sithanda ukuhamba kahle ngakho konke yeke babisini umuntu ogcotshiwe usuke nethemba lokuthi uNkulunkulu uzomupha ukuhamba kahle phambi kwabantu angathi umuntu ogcotshiwe uma ngabe nimbona ephambuka bese nihlekisa ngaye angathi umuntu ogcotshiwe uma eke waphoseka emseleni bese nithi hayi ngani nabagcotshwa nabo bayazenza izona kungcono nathi asenze izo kodwa kunabantu okufanele ukuthi noma ngabe umgcotshwa bayambona uphoseka emgodini bakwazi ukuyomntakula amen ukuze ahambe ngendlela okuyiya kabonga shema amen ingoma 81 ivesi lokuqala shema uNkulunkulu akasikhumbule abantwana benkosi kulelizwe sibe munye kabonga shema uNkulunkulu akasikhumbule noma ngabe inhliziyweni zethu kunani kodwa uma ngabe abantwana benkosi sekumenyeziwe noma ngabe kuthiwa usimenyezwe kuphi lapho esimenyezwa khona sisondela kabonga shema lokho kuyosenza abantwana benkosi ngiyafisa ukuthi lena ihlale einhliziyweni zenu zokuthi ushembizwe lakwahlabisa ulithandile kabonga uNkulunkulu kodwa senzeke ukuthandwa kwethu ushembe sikwenze kube kukhulu kunakuqala sikwenze kube yinto eyosebenzela nathi ngoba njengoba ushembe sikhumbule nje kusho ukuthi ukhumbula amathamba alelo thuli nomhlaba kabonga uNkulunkulu ngokubumbana kwethu sisodwa leyo nto iyokwenza ukuthi nabo lapha bakhona noma ngabe bahamba bengezwani kodwa uma bebona emhlabeni kwenzeka into ephilayo nabo bothelena namanzi kabonga uNkulunkulu funda Thixo onamandla onke ushembe uyasincenga uyasincenga ushembe othixo onamandla wonke yena siphe lowo musa wakho sicela umusa abantwana benkosi kushembe unyazi lwezulu ukuthi ushembe sikhumbule silahle yonke leyo kunento kodwa ushembe azosikhumbula uma ngabe siyenzile sayilahla imisebenzi yobumnyama yeka shembe akusho yena njalo uShumayeli usho isihlabelelo sika Shembe amen sithi maNazaretha kwahlabisa ke siyeke imisebenzi yobumnyama asiyilahle abantwana benkosi imisebenzi yobumnyama eyokwenza ukuthi noma ngabe phambi kaShembe sesibahle kodwa sigcine singabi bahle kabonga uNkulunkulu ukubumbana kwethu abantwana benkosi kulelizwe sibuyile lento phela bayithatha izinto zabantu ithi ke le verse efundwa uShenge Thixo namandla wonke siphe umusa wakho silahle imisebenzi yobumnyama ukuze uShembe asibona akabonga uNkulunkulu amen izithelo zokulunga banazo
bantwana benkosi sengehlela ngezansi ngifisa ukusho nakho kumbalwa ukuzosiqinisa bantwana benkosi njengoba ngiguqe lapha nje bengikhuluma ngenkosi yamaNazaretha ulangaphuma sikothe engakaze ngiyibone bantwana benkosi kodwa kunomuntu lapha endlini okwayibona inkosi yamaNazaretha ongakhuluma kangcono kwedlula mina kabongishela umuntu osuke emiswe phambi kwabantu bantwana benkosi akakholwa kakhulu kodwa umuntu osuke emiswe phambi kwabantu uNkulunkulu usuke ebonile ukuthi lo muntu uzolithatha lelizwe lise kubo kwaShemba kabonga uNkulunkulu kunabavangeli emva kwami abangobaba ngokuzalwa laba bavangeli bantwana benkosi ngifuna ukusho niphelele ninonke la ngikhuluma ngalaba babonayo inhlonipho bantwana benkosi engiyithola kubo iyamangalisa ngikhuluma ngalaba bavangeli ngiyafisa ukubabonga phambi kwenu ukuthi nenikubonayo kwahlabisa yingenxa ukuthi laba bavangela abaphambi kwethu banginika lento uShemba the angizoyenza ezweni lakithi futhi nalapha babonayo khona ukuthi akwenzeki kahle abenqena abavangela ukuza kimi beze ukuthi mfundisi asihambe kanje abashumayeli abasemva kwabo iningi labo balingana nobaba ongizalayo kodwa inhlonipho engiyithola kubo bantwana benkosi yamangalisa kuyisithombe lokhu sokuthi umuntu omiswe phambi kwabantu akangcwele kodwa usuke nikwe ephatha umsebenzi wokuthi akashaya ikhwele kubhekwe le abakhokheli laba phambi kwabo kunentombi ngisho engizalayo phakathi kwabo balingana naye abanye bagida ngonyakotho obanye kwathi kuphotha ucu ngapha olunye laliphothwa ngapha uyangibuka omunye umkhokheli bondawo nangesezokhuluma indaba ya kodwa abantwana benkosi ngifuna ukuthi labo mama enibabona behlezi lapha inhlonipho engiyithola kubo isimangaliso ngenzela ukuthi ningesabi maNazaretha ukuthi ngiphakathi kwabagcotshwa abangithandayo nabangihloniphayo futhi nami ngiphakathi kwabagcotshwa engibathandayo nengibahloniphayo ngalokho ke bantwana benkosi ngiqonda ukuthi yethembani ukuthi thina njengoba silapha uwodwa into esiyifisayo ukuthi siniholele kubo kwaShemba akukho kunye ngenzela ukuthi nginangelinye ilanga ningizwa kuthiwa ngiyakhwehlela ngiyobe ngiyakhwehlela njengoba khona uCovid emhlabeni kodwa nize nazi ukuthi ngihleli phakathi kwabantu abazi ukuthi lona umfundisi wethu lena ingane yethu ngenzela ukunika leso siqiniseko bangcwele bese ngicela ke ukuthi asihloniphe abashumayeli emathempelini sihloniphe abakhokheli ethempelini sihloniphe abavangeli ezweni lakithi uma kwenzeka lokho bantwana benkosi ayikho into osehlula ayikho ngoba uShemba uzosinika izinto ezinhle ukhona into enhle esazowenzeka kulelizwe ukhona into enhle uShemba ayifihlile kulelizwe ukhona into uShemba afuna ukuyibonisa umhlaba ngalelizwe lakwahlabisa kodwa uma sike sehlukana abantu ngeke bayibone lento ngenxa yethu Nkosi nami ngingo wakho Bekuyila mazwi bantwana benkosi uShembe abengiphe wona ngiwacelela indawo enhle einhlizweni zenu amen umvangeli waselangeni uyosibhekela ingoma esiyovala ngayo ezevuma emoyeni wakhe inkosi ibusise nikuzwini inkosi iyobusisa ukuguqa